Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Pelat kot khasi grammar bertemai u Reverend Padar Barnes Mauri. Daka nuksa basbun ais nam ki pulit nongpo banyarap ya ki nongpang. Yalam suwari ke Sarkar India arspa khat khandangut ki Samla na Meghalaya. Ban dawa penkiu tulop kinong hikai school SSA Shispa naka Shispa 100%. Tomantang ini apai syaki Khubor ki bakambanya. Reverend Padar Barnes Mauri, Director Kavendrame Institute of Rural Training and Animation mau pedang hakashitarik Risaw ula pelat padba yaka kot khasi grammar batmai dak jing temu ban penbet penrenti yaki kentien tho bat kentien kren hakaketien khasi. Reverend Padar Barnes ula persang ban penrung yaki dak batmai ban penyapher yaki ketien ban keno lengkot bat yaki kentien ban kren jalan. Kum kanuksa ngadang trekam hakaketien kam u a u lengkot. Kadba hakagentien ngan kam sa Shillong wa u a hakaketien kam sa Shillong wa u jrong bat u jalan kum hakakam. Uni unong tho udan ka jingkermen lengba kani ka jing persang jong u kanya rap ban penplia yaka kran ka khana ka tho katar hakaketien khasi kum balong lem ki we pat ki ketien jong kiri jong ka perthei ki balakiu shaprang. Kublai ya pi baro ki nong Peit ya ka donbosco media network te don hang ni Father Barnes Mauri agini ka sngi ha mau pedang ni don kene ka cultural fiesta ka cultural day agaba ki khna school jongi ki peni ya ki rukom shat fair culture jong ka North East India te agini ka sngi ngala yor kalat don pelaj ikoi ka kot khasi jonga badang shu pendap shen kata ke kerteng jo ka kot kadai ka grammar khasi batmai kani ka kot ya bala ai kerteng ka grammar khasi batmai kadai ka kot ka batai ngi shapang kumno bangin pedan kam ya ka grammar khasi ha ka ketien khasi jongi namar ka ketien khasi jongi bon sien hi ngi duna ka leng jo ka grammar ki khna jongi wat ki rang baru ki kren khasi teng ki kren ka rukam ka bakla khamtam ga jing tho kot bon sien ngi tho ki ka rukam ka bakla wei tho ra kum wei ki tho ra kum wei kam don ka grammar ka bangi ya bot renti baro te kene ka kot ngej bakan yarap yengiru ban kren khasi khambha bahagurukam ke barenti bakumjur khamtam matho agi kot hagurukam ke badai ya ke ketien khasi ke ba pakang lawan ongmo te ngangej ba ki khna school khamtam kin yo ji mentoi na kene ke kot ki kumjur kino hikai ke ketien khasi kin yo ji mentoi sibun na kene ke kot bad hageni ke kot ngalapen rungru ya ki surgi batma ya ki alfabet jungi namar ngidon ki kentien khasi jongi agaba ngi dko sibon namang ngimdan kita ki alfabet ki ba yadai berkasur kum wei alfabet bang la penrung kini ke kot kedai u alfabet bangi jong kasur oi mo bon ki kentien khasi jongi ngidon kini ke kentien bangi kum ka nuksa ngi ong ga ho oi aku to ke kentien ho oi ngidon kam yo kasur oi banong ho oi dan ke jakoj kum kentien jakoj ngi penan kam yo kasur oi te kadai ke kentien ba don kam uni alfabet batmai tenga penrung kini ke uni alfabet oi te kawei alfabet bangi penrung kadai Hakashitarik Risaw kari baro kawei karakhe ya kasngi National Voluntary Blood Donation ban penslur ya ki Samla ki badang kerta ban long ki basbun bat keluit mensiem ban ai sngo bahaya lakasnam naga benta ki jingdon kam bakerki jong ki nongpang hakkeleng ki hospital ban pelat ya ka jingem jong ki na ki jingma ki bakraw. Hakani kasngi hanongpo Riboy district ki pulit na office jong USP kila ai ngobha da ka jingsbun yala kasnam na kabenta ki nongpang ki badon kam yaka hanongpo civil hospital lasenran yakini ki pulit da USP Jakpal Singh Dhanau pat ki we ki officer na kani ka office u Michael Marak upulit rangba hanongpo police station ulapan pau ka jingkmen ya ka jingsbun ki dekhot ka kenhun jong u ki bala ai subun mensiem ya la kasnam ban yarap ya la ki para briu ki badon kam kerki ya ka ban lait na ka jingyap ulaong ki pulit barabor kilong ki ban ningkong ban ai ka nuksa na ka banta ka baha ka miat jong ki pat ba ka Jylla khamtam ban yarap ya ki ba pang bajia
Upun seluruh bat kentu eki pulet ban ai sebun nyala kasnam nak benta ki nongpang bat kani kam kta ya ka jingkot jingkhia jong kitu ki ba ai penban kaya rap eki bandon kamet kaphat ka bashat baklan hadin bala ai ngobha yala kasnam. Ya. Alpha Michael Sana. Good afternoon. Today is the National Blood Donation Day, and then our SP sir, the boy SP sir, has taken the initiative to donate blood today. We have all from our district. We have all come to Civil Hospital Nongpo to donate blood, and SP sir himself also has donated, and other senior officers. And we are here. Still, some of our staff are still inside. They are donating blood, and I would like to request everyone, including our police personnel, that the blood donation is a noble job, noble cause. This is for to save someone's life is a good thing, and everyone should come forward and donate blood. And we need some awareness amongst us also for this blood donation, because there are apprehensions from police side and civilians also that donating blood may harm that person or something like that. So there are people who still fear to donate blood, but I urge everyone that we should come forward and donate blood to save a life. Thank you. Yeah, today we came for this blood donation. Kasorkar India lengba katanat kentiu yaki Samla Samhoy NEHU Yuva Kendra Sagathan kalajit arspa khat khandai ngut ki Samla naki khat arteli ki distrik ka Meghalaya bandit jingo yaka jaka hakeleng kari India. Kini ki Samla kini jingo yaka Kohima, Bomdila, Zero, Darjeeling, Kalimpong, bat Gangtok. Kajing temu jong kani ka program kalong ban pen iya ki Samla jong ka Meghalaya yaki weipat ki Jylla khnang ban pen jeliu yaka mensim ri bat ban wan ra yaka jingya teli haki jingmut jing perkhat kum kinong shong shnong haka we kari. Lapharia yakini ki arspa khat khandai ngut haka kunhun basau phongut naman ki arteli ki distrik haka jingyalam bat jingpe jingkhmi arngut ki officer. Kani ka kunhun kinmi na Shillong haka artarik Risaw daka jingkmen ka bakraw ban lejngo yaki Jylla haka than lammingi kari India. Kinong Hikai School SSA haka Shatri All Meghalaya SSA School Teacher Association kilasdang yaka jingya ki bandawa yaka jing penkentiu tulop shispa naka shispa ka yaka ba kalong menta. Presiden ka AMSSA STA ba Peter Ternyang ulayathu hakinong tho Khubor daka baong. Kani ka jingya ki kan long klembu put lanu kan kut bandawa naka sorkar bakan siu yaki tulop ki bayaran kat dor bat ka jing kala kapor. Kidukot kani ka seng kilas dang ya ka jing yaki na du kapor arbaje no paisngi haka shitarik Risaw Hamadan Malki. Oktober yang Risaw sedang ia ketika independent seat demonstration Apo jaga di Hamadan Malki. Di kembang ai ka deadline syaka government hakala portrait jong ignai September. Ketika kapor ka bangil ai syaka sokar bahkan perkiuno ya ketulop jenis 6% di kalakut.
Hakan di Khubor ke pemerintah, hakan di sini ke jong kan di Shitarik, nak kalian ki mengikai, nak kalian ki juga Jylla Meghalaya. Kamtam kat tu kan ni nak ki nong kitam kita syukman, kita awan nak stick prepare hair, ban play ya kan di Jylla lang ke juni ha kan di sini. Dia nak kalian ke juni ngila rai scam, ngila rai ngila akut jumut bah, nginam pensange ya kan di jing yaki ke juni, latangin pat yo ya uta uso penimpan yuk kayak usok jaga jengjab hakaba kasokar kadai ban pergi ke tulok juni hakaba kasokar kadai ban ai daga jengko ba kala le nak bentar juni bara kasokar kasih kran kami kran jengko dengan pediang kataru le ya kendu ena plan lagi tadi lano lano kim khat epi hakabari go jengkot jeng nakalin kasokar di kata kasyong in angin syong bet yang ni ngin ab yang ni lah dah nakali kasokar kawan ban kendu ini kawan makot ini hak kata Khubor ngin saleh ban kendu iki ban ya kran berki nak benta tapi kapiang nak benta kecing mentoi jom kini kai hi pro iki kimat ba fin tawar katang kawena dang oh kamat kaba nakali jungi ngi terwa syaka sokar ngi dawa syaka sokar gede tang kawai kata ka enhancement da ka 6% fin por lo kade ka jiki jipi kino hikai jo kami Meghalaya hi berkawai gila shin ya kani ba ngimbu kanung ngopon reka long indefinite abang yang indefinite kalau mission plan mengor klem bukor kan haduk bakasokar kana ai yani ya kita kebangi nak dawa Habis ni berkata kata orang bah haji scam. Angin ibis kembanglakan haki korporat. Kumshi banta ban sa me ka jing tip sha ki pat ba nong shong shnong halor ka jing don kam ban le khut hapo ka shnong ka thau na kaliang ka mairang town committee harangkat bat ka office tre kam juga district sports officer West Khasi Hills district haka step jong ka shitarik Risaw 8,000 pusaw kila penlong da ka jing yakob mare thong ya ka bala ai kerteng ka swachta hi seva run 8,000 pusaw na ka banta ki samla kenthei bat shinrang ki ba shong basa hapo ka district kani ka jing yakob mare thong ka long ru kum shi banta jong ka jing rakhe ya ka jing dap shi post nem ka swachh bharat mission hakani ka step la sakhi ya ka jing wan ya shim banta shirhem daki samla jong kani ka dong ka than bat la yo ban kawe lama ya kani ka jing yakob mare thong da u AEC ka Eastern West Khasi Hills district ba lasbon marthong haka jing don rangkat lang kinong kit kam ka pendeng umyong district sports association PDSA kinong tre na ki wei kitanat tre kam sorkar ki ba kentup na ka DSO bat katanat pulet mairang layo ru bansa mi ki khusnam da ka song pisa ka ba san hajar tengka shaki bawan ningkong lai hajar ki bawan baar bat ar hajar ki bawan haka kerdan balai kata haki ar benta jogi shinrang bat kenthei nalor kini la sam ru mar san spa tengka shaki bawan haka kerdan basaw hadu basipau
Kinoyalam Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hito West Khasi Hills District. Harangkat kajinga donlang Kinoyalam Kahito Sengkme Hakashitarik Risaw Arhajar Arpusau Kilalit Banyakendo ya Menteri Badai Kmi ya Katanat Sian Adi U80 Mondal Ban Pensengau ya kajing Habaya Day berkajing Bampat Don ki Office Trekam Halai Tili ki Sian Adi Block ha West Khasi Hills District Bakentup ya ka Rambrai Sian Adi Block ka Shalang Sian Adi Block bat ka Rimuliang Sian Adi Block. Habakran Shakilat Pathai Khubor, nakaliang uba personal mertong, work president, ulaong bayakini ki CNRD block, kasorkar kaladep banbu mau nongrim, nadu usnam arhajar arpuar. Henry hadu menta kampat lapan pentre yakite ki block. Ulaong ba kalabu shibun ki jing nagabenta ki nongshong shdong ban pendep yakikam. Nakaliang uba wanbu dekar ulaong ba hadu menta kampat don kanu ka yeng trekam nakabenta ki office da ka ba pentip baka sorkar kala shushim wai da ki yeng breu nakabenta ki jing tre bat kababu shibun ya ki jing nakabenta ki bat pa ulaong ru ba nakaliang menteri ulaong ba katnat kala depan pa ya ka DPR sya katnat finance bat shen en sedang no ya kakam ya ka CNRD sa iti modal coba sarkar Jylla halor kejin budin ya kilai teli ki CNRD block ha po West Khasi Hills ka Ramrai CNRD block ka Rimuliang CNRD block bat Shalang CNRD block kejin budin jang kini ki para jemi na po West Khasi Hills kalong ba hadu menta kesengi ba omdon ki dak kishin ban i ba ka sarkar kala ya syakmat ban pentelun ni kam ha ka ban sinano ne ban sedang ya kejing tray kong di building ban kibai te hagajing yakren bad i minister ila Khubor ba nakalian government kala sim serious kini kam but ula ongru ba nakalian government sipor arpor kan chung degi dual videos kabamut ba we video in charge ya ga atli ki block lani kin depute na ki personal department ban in charge sipor arpor ya kini gisin ari block te hagajing ni bad building nakalian minister ula ong ba ka government kala depan prepare ya ga DPR but kan sim kato kan impor ban kre but forward ya ke DPR sa finance department but hadin bala finalize naga liang ka finance department ka kam kan ya syakmat kan government kan sedang no ijik bentre ya ka full fledged building ya ki barok lai teliki CNRD department pada ulang ruba ka sarkar ka penkre om tang kini kelai tadi ki CNRD block hendrei ya barok kendai teliki blok pertama kumbala propose dari sarkar hakini snem beladep nadu arhajar apawar te ka government kala ya syakmat hak ban penkre ban pentraino ban sedang no ya barok kini ki kala penkre ya DPR ya barok kini ki kendai teliki blok pertama ko kumbala propose kumbala ya kedaka sarkar hakini snem beladep te hani kajing ong yipi ba bamdan kini ki building mentara kala kadus nami kala ya nadu nomor arhajar apawar hadu menta wa kiton ki suwai mo ki on rented house kiron ya kini kiton ki pentre ki lengbang kini ki rented house andre ki sim de yang wai om de ki building jong gomen ti ki pai ba ki sim Badai itu ki Khuboring lapoi shagabakun tarhadu bangindaya syambiang Khublai Shibun.